Cena pripremne nastave za malu maturu sa privatnim profesorom dostiže i 200 evra po predmetu, zbog čega se mnogi đaci snalaze sami. Ove godine 15.000 učenika 8. razreda odlučilo se za besplatnu online pripremu za završni ispit. Mali maturanti koji gradivo u osnovnoj školi nisu savladali kada je trebalo, ovih dana hvataju poslednji voz i kreću na dodatne pripreme. Ostalo je još malo vremena, a zbog cene pripremne nastave sa privatnim profesorom koje dostižu i 200 evra po predmetu, mnogi đaci se snalaze sami. Ove godine 15.000 osmaka u Srbiji odlučilo se za opciju besplatne pripreme za završni ispit i to sa svog mobilnog telefona uz pomoć besplatne Android aplikacije. Za našu generaciju otprilike je bilo zanimljivo učiti sa računara. Učenici, odnosno današnja deca su to prevazišla i za njih to više nije zanimljiva stvar, već oni insistiraju na tome da to bude učenje u hodu, znači vrlo su aktivni i žele da imaju pristup informacijama sa svih mogućih mesta i upravo je to aplikacija omogućila učenje preko mobilnog telefona. Dok se voze autobusom, šetaju parkom, sede u kafiću. Đaci sada mogu da rešavaju zadatke, isprobavaju simulaciju završnog ispita, ali i da četuju sa profesorima u zakazano vreme konsultacija. Uloga profesora ovde nije potpuno isključena. Ta uloga profesora polako prerasta u nešto više od samog pukog predavača i nekoga ko je tu učeniku na raspolaganju. Međutim, nemaju svi učenici pametne telefone, a ima i onih koji najbrže uče u interaktivnom razgovoru sa nastavnikom. Pripremne nastave u školama uveliko se održavaju jednom nedeljno za oba predmeta. Ja imam dogovor sa roditeljima da na nedeljnom nivou radim zadatke, tako da tako radim. Inače ovako ja sam ne bi uzimao da radim sam, iskreno. Znam da moj najbolji drug uče isto ovako kao ja, isto pod pritiskom roditelja, međutim pretpostavljam da neki samostalno rade i to poprilično više nego mi. Nastavnici smatraju da rad u školi treba obavezno dopuniti vežbanjem zadataka kod kuće. Jedno bez drugog ne ide, prosto da sami uče kod kuće ne mogu, da isto se oslanjaju na časove u školi isto je nedovoljno, znači dobitna kombinacija, rad kod kuće i ovde u školi sa nastavnikom na časima. Od sledeće školske godine učenike na maturskom ispitu očekuje kombinovani test, pa će se uz dosadašnje zadatke iz matematike i srpskog jezika pred maturantima naći i pitanje iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Ostaje da se vidi koliko će roditelje koštati ova pripremna nastava. Nacionalna